Ki khubor ka batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Ka Indian National Trust for Arts and Culture Heritage kelapin inam yagi Ïing kibarim tam kibadan Nongbah Shillong kiblashna naduk kibor kimenchwa. Katu kat neteli na kinigi Ïing kibagi intai kelapin inam ha Shillong Literary Festival kikinthop yaga Ïing juga Shillong Brahmo Samaj kiblashna naduk usnam kat praspa nyaposau. Ke English Service Presbyterian Church kiblashna ha usnam kakandai spa arpolai. Ke Ïing juga Shillong Golf Club belashna ha usnam kat praspa nyapopra. Ke PWD Bungalow Baring, ke All Saint Church ke Belashna House Nam ke Kandai Spa R, ke Pinewood Hotel Belashna House Nam ke Praspa Kandai Popra, ke Early Home Shillong Belashna Dubola Nat Borwa, House Nam ke Kandai Spa R Pau, ke Nambah Kiburi ke Benabar ke Buan Kai, Syagan dengan Nongbah Shillong ke Nia Ban Syong Jathan.